Say ya mo akwa babiem Adom TV Badwam dwumade no eso titiw ne wo afei na wo de wafidie no ato ha na nyimfiri ha efi sensempa ne de eba besom mo urade ahwe so ama de pachi ye die eni ibia ye beka sapapa ye da se efi se ye kasa ye obi oxygen eni sine so ba wo de ohumi free fa sedama de ode ma wo no na wo kọ oba online no wonsa bibia ye adwuma ti de ntina wo timi fa sedana ma no fa ma no na wo nipa mpo obi ye we ya de mo obi na nipa no beda wase a say ya ye ode saa nso na nyame hwehwe o ya na okoso na osira ti ferade asedama no ni owura Benjamin asante da ko krobia kanedino no de okofi a am de krobia na ma no na ye homodwe ye me na no pem mu ache akwa ti twi no ye homodwe ni je no da ne ko se ya oni pe bi otimi ode bi ye homodwe ono de try to the ko se ya trimi ne de homodwe mejo so a ho na ayefe na medase eja cameraman kra ne na mi adom wati ma to ne ma ne nyoma nyina yi wasi fiada ana obe wie gare no okay di ma se fe no ka eno de ofom e oyi 25 a ultimi to bebre is gare kwa price o 25 obetimi dia cover before Christmas break no 25 they say the initial so no or we are na wi ni pe has it is are because wakana se won ankoto smooth na makula no and o sagu ne mu ana ne kosa tu fa dia it is abo na the obo 1 2 3 me na chire me say ho ba ho na say obozo bi dia wadwa na me konkom ti e komo no ga o wi ga kra me ba so ka se me na bi o etwa mu fufu ni nyina ni na so bi beka ma ko tu dia na wo mu so tu we ma me na dia ni mu ye be se be ma o da na so ba obi an strel 1 2 hwi kra no say wa beto adwase me kwa me de me wo na say no abetina no ti ache obi a bi ni se hwe ne modi nkomo wa chia mo ye da mo ase na ye da foforo na ye benada ti da foforo bi an twa wo de foforo e ma wa ankasa ho di mi wurama na me da ita ka che wo say oman onipa oye boniaye ahwe na wiye boniaye fo o de ahwe na wiye onipa oye na dia enye ne fe na nipa za nipa na asa de sekan akowo wochi o can say already humobo if I have been ungrateful and I have not been loyal to people who are committed to my life and are supportive of my life. Fache me kafra onipa boniaye fo tie na owie ye nyefe bia sonsa de wa kosuku fitu nkola brem wa fo tiase afa wa mu awie suku o de ara se obetua ne ka ka wo ampanya me ne hwe nipa ne mo obi 5 series bi o de socket o ade twe ho na osa be gina ho sofu bi mpai a o gina mu ma ho na sa ma o gina ho na so na ne wasa krobia asante kotoko onipa boniayefo hwe wa wieye na kaide bi so afa na me ti ase se ta kase o de kahyen na kodru mesum nru mesum enru da na pede se me da ta na ma dwen se na mo nyina no sa honhom na nye papa boniaye honhom no bia ye wade a honhum ye wontie wo de wo se wontie hwe ye ka bibia wo se wontie wa wie ne kura na wo sa ke kan seme nim fa nipa no ho ya ne sika no ko re hwe mi school no e skaduro na me ne tifi ntimi nim the party bi no at the night twist ye no there bi na ya kwanche nti no so sika nyina afi no be kire wase wa wie onya de ope ye beto aso akiri ba no pe de dem di gya nyina se enkoka sa abusuaku no bonia ye abusuaku no ya de ba wakatua nso ho ene ebra da madika ka che ifri sa abra kopem se no nkoro ba pa minute adwonum ebi ene director kra be hu ye mobona de be koso mra she bidwam so nimsi fiti anopa ye ko ya reporters no aye krado abena mu gina mu basa sa je ene no ye wuram sa akekewu o ba hu fonye de bebreo ye wuram sa akekewu fiti amede o man ye ne komna za we no kwa enfo ahye so de enko wow na wo ne wo nan ne kakra ina o da baabi didi hihye ne so sa o ye brashi bidwani no o ida kom kama oye kan say and I ho kra nyimo
the cameraman bia no he ho ko for the sister ni aba say first time we palo e pe bia member o Centroni member say I know I'm a Centroni say ya imrada ho mamu ko tata Centroni bia ba imra Centro for ni bi so ye ho ahom ha yesi mi emfa ha o ye Centroni ni no obeso o ya for ni ekwe he ni o say ye bu Centroni Besrel we Centroni di super pepe nya afi na akoye koji aman breaking news baby amemfa no ona akofa nti ye ball 1-2 hours hey media under attack yes you are not above the law inni shise ne so kwabranti ne yenko ho na ohina mponsa wo ye no na fa ene ne to so me be 8 obi agent na kona nti ohina mponsa ona ton kra free ma she bedwa fie mu breye woduru ho dada ne yekoso ho ma yemfonyi no ohina no pa uti yenka ye mo ache mo akwaba Yeah, me aba. Yeah, that's it. Na parliament say no mo conference center wa ho. Anio. Twamfoni ni kire ye nne. Yo, atia me ba be du hanom ansa na nonum ebo na me ba ye no me to eye ma se beja fo mienu a wo MPP caucus no mu. Na ye ba ye no asase no na ya two chamber ni bia woni hia no. Na woni na na ho no na ye hu ne ye na ye hu se you are not done for every chamber. You must know because they say on one will be our MPP caucus or no our chamber. Not they are six caucus meaning I'm union MPP caucus ni end caucus. I imagine one of the bands so now what the kind as a chamber move on. And mean to one buyer no not say a idea MPP caucus no LED can buy it. You know because they be on one or more you're lucky. Na you are coming government Abuja and then the caucus you are supporting as so edi enim one buy no was what went to me enya kwan anhye na eno na caucus no say emre wo parliament say wo ba be ba hanum fi na be sent chamber mu no ma no twi na wo say wo ba na so won see asie say ntia you are not on pressure me aba hanum na wo mama no kwan say wo wura chamber ni mu anka na no twi e de abo eno nti you are government ni bu papa Baby kwa me no ka say oni the chief master just say wo dia no ba ya kire say penti na mo mama obi kwan na oba be wure mu na no say oba make sure say security for parliament ni na de was say o man ni ka bi e de trom e say be say your how anasa tv bi na nka woni komu a na nka jiza no obi be wure mu ho no ma na e bia boni bi no be bi o ma na wadi o mo police for ya ba na police for ba hanuma wana ye barricade senia parliament am indication no o ma ye barricade wa hanum na o she barricade no a tabu me no ka say security police for no ba asase no be no num abremu o na woni be ye odwuma se se de me hu se ade a military for na wa ka wo hu ebi no mu ekuta nkraman a tese be hu nkraman na wo so ware baitre a ni nyina no won abaha na se se de nya ade a obi awuremu wo yi yewa no dom pre a ono oti same inside am enya ade a ma se be gani bia awuremu enti eye NDC caucus no so won so ba ye na wo ye wa de me se won so oba be wuremu no ade a wonya kwan emfa enwuremu ba won sem de ejina ne na so na ai na adenti no ru anodom pre de ye ma no kwan ma na wuremu no mo eba no so ye mom enwuremu ba ye no na chief master akra ni ya na ada for na wa yo so ba no se mbie no wuremu no no nya kwan ansana chief marshal no eba ansana NDC caucus no so eba na so ye betimi amana pie bi ho ye starting dia no waka hoyi na ni atime se dia ade no aye no esa ne se na caucus ni nyina no pese wo no external majority side nti na me di se wo ye sa no eni sa bia me no kasa bia me ba bia mi gina no me hu ba bia safo anu fo a e di be bie da mo ahye mu no me nim se yeru government ba ye no ye obisa se aha fe na me hu se ye bie e chimba no the other side e bia MPs no ankasa e wo no de enya ade a tese ye bie ho no nti omo fa ba bia ensentrofo ene afopron so efa na wode efemu ohine mayentie owura dodom pre den sam bi odi tuja ansa na yenya wo yentie no mra no yensa mra won chen bi medase ye jimradi de mra so na ye adwuma nti ye hwe ani mo se de court ba tan aka no speaker no e di obuo ni die e be ma court ba tan na
said the idea and the court can't say any we don't expect any exchanges. We don't expect any exchanges. But so be a radio so in Tokaso, but so be a near machine yonko. You be dim rasu pepe. But asamna ya kese nti yewra no don prena yete ne nka no ne nkotie owura Kwame Agbozonso ono so ne nsem a aboza ono so ne nsem ode atudwai. Already you know that what he's doing. Why is Adom already sitting in there when we were told that the room opens at 8 o'clock? Yes. He's already sitting in there, so they are the ones who are going to cause the fight. Yes, so there, Chief. It is Hanwa or no Kokotana honeymoon. To Rakwamia Bojana Yateno and Canandi side no and no tea on Sabre Afio be a Ramwana. Peziano Menoka said the Yura Frank and Adom Pre Ababon and now Opeson and other chief whip no Ekasa. Na tese wapi intisi amenoka said enya dia ubia ewo na muhuno ono na woni enipedi ekasa na ote musentia obaye no okwakotinemu enti msana semno akwakosi. Okay, na apart from omumienu no other members bin so aba na enti members na de omodosu mefa ne se NDC caucus no de one dosu na hu yewura Dr. Tesla supporting Kwame Abuja wa ha yewura Lanchini wa ha yewura Adomako NPP caucus no so yewura no don pre na yewura adu ese omo NDC caucus no de wo hwe nipa no aba na one dosu ese eye MPP caucus no Ohe fam si ha na ja wadi kan wo hoye wunu an monka no so babna ne na se no enti enim de mutime ye mre no kona nimu anu so no ye befra mo na fe ye no moto so na de ekoso no obi bebusa se de enti ne ase na ya hwonku bi de na ekoso enti ama security aye tight ama de yeti woni mi se ye enipa nan a won ye mra se bejafo a ene eye speaker ekase wo hwe niam a wana switch allegiance bi a wo party a okwa na so o pantin kro okojane party no sani pan no a ye mu speaker declare mu vacant no na chesa ababe pie mu se NDC caucus se omo no mo ye majority na NPP caucus so court na Supreme Court akase ye ntwen so ansa nti obi a press ono no be sen mu na wakokot na speaker sani fa so be bia majority for no ejina no eno na kwako hia se sa obi apeso bansem no babet na hanum ezane se wo eye majority side a niam obetimi ayi ofi anum no edoso apart from policies a obetimi ayi initiate and as a private members a obetimi ayi initiate obetimi the numbers no e dia go through na me opeso we mrase bejesie nyina no watimi e dia ye enu nti se obetina eja no nsani paso de ade e wunya papa ma mrase bejafo no na NDC caucus crime indication say ezane say nei speaker akasa no moye majority ntinim eniema bi to say betting taxes on be in Europe bi to say illegal so be yes no na just so much nya wo modin aye ye neoma ansa na parliament nebre aso na ezane say initiative cost wo chamber ho na ye nyina ye pia ye ho ede aba the dome of the conference center ho na setna no ekoso na sanse mo nyina enunti eno na kofa sanse mo nyina edeba yada se papa pa yamani body on hina mponsa wo mraso beje film na yete na nkano ntino se wonim sa haya election headquarters kokromoti power to form pay de bebro team ni nyina ya krado e wo ho ene de bekoso wo mraso beje film no ye de bebro kwabna well quickly some of do atojo do bokata de bre mai ho kwan edika ka cho se de fie kana haya your election headquarters and your my fa sema ho do bekoso mraso beje a fire battle Bribiadano. This is your right source. Daily Graphics say Speaker's declaration on 4 MPs, Supreme Court ruling binding on Parliament, legal experts tell NDC caucus. And make TVET central in Africa's development strategy. Education Minister, area Dr. Yaodi Chumna Akasei. GES releases harmonized prospectus for freshers. Hadani hiano. Nina GES for almost school bia de bako. Ubehuna Oman SHS. Onkwa de soso. Any a yakoka ho. Ubehuna you know onkwa de trophy. Any akantichi akoka ho misremo.
mesremo GS form pass him tino omo di sa nyoma e beto school bia mu no nyina pepepe omo di aba mo exceptional cases no mo draw mo attention na no sha mfa ho ankopam master bia ampam teacher bi enso akofa asmamba ube una kitwe bi de so mo afiri ho ti mo hye no so the year twice so the Accra Times so say what will be today be today nothing will be is the normal process na nti me wase de ba biribi ada ye de kasa ano baba ye ene akoma ye papa ane kasa di wa o so ye o se ne kung fu fighter shaka me kum di wa boka bibia ni we be koso ye be koso an say reason should prevail na enwene Ghana can never be smaller na individuals the parties are bigger than Ghana. It's not possible, you know. The Ghana for only been mo share China who ye na ABC DBC and ABC we see DBC is Ghana because we a beautiful country. Ye practice can be very important. Over the Hawk newspaper and so constitutional conundrum, Supreme Court slaps down Speaker Babin. Hey, and somebody will try why and face somebody be provoke ma we abako to anamo any kwase to Daily Guide and a DVA. AMA das biogas partner to generate renewable energy. Bagman was wrong. Freddie Blaine akase. So when do you speak we are baby? The word drink channel there, but also drink channel by pass we are wrong, we are right in there. You free to see. You pedia Ghana hobeton. Kasi power from anima MP's power struggle. Supreme Court orders served on Parliament. The several Parliament, the Parliament be did court can't. There, you say, your boho binding say, or mining could do pempenswa, court to bad time, only a journal court to they said Bank of Ghana, not commercial bank, no, lender of last resort. Then also you could boo money in Tiadia. Now, maybe Upa says in your case, I come to court. Mr. Remo, Mamma, me and Farm man, your seven more mining jingle. Ko a jigua and jingu and this yana MPP so a jiagu yina so jana mo amuje chira mo run commentary Kenya Somalia Afghanistan ana mo emsre if you be sia na Erica said what did agudie mo nsam na to so wiki mu nyina miscarriage and ye dey bra health tips so nti ya hye no so enche 5 minutes na ye wie mambo atman so ya krado asemi wo de ahosepe ebeba semidi kan so beba interviews bi so be wrem na fem pense mu aba sha so se de tie bia no asem wen de besi wo parliament and so ye de bebro ni afidie no free ha fisa Adom TV wazo ye hwan e Facebook/Adom TV extra na YouTube ukwa Adom TV tuber ubenya ye edase